Evo enega lepotca. Žal ne morem narediti neke pametne slike, ko imam telefon v kurcu. Evo ful lep ljudi dole. Me je prebudil danes 20 minut. Je trajala najina borba s tem lepotcem in mislim, da je spet bojla RV, Oda VR naredila svojo, kako mora. Hvala Rajko. To je to.